Kalau dilihat-lihat pinanya betianan, jadi nih tempulu kita banyak bertemuan. Kita doa doa lewat kakak betianan, jadi nih bang doa aminakan beretakan 40 maaminakan, insyaallah doa lakas dikabulkan. Jadi lawan pian kaai kami doakan, mudahan pian wan anak selalu sehat badan. Kaina anak pian inyanang panjang umur selalu disehatkan, tidak melahirkan mudahan nang salamatan. Lalu berlanjut ulun maimpauakan, ini nang sedikit memberi amalan. Apabila betianan 7 nang bulanan, lalu nang kaina pian dibacakan nang itu pang surah tuh surah Al-Quran, itu nang surah Maryam dinamakan. Kalau tiupakan itu nang diparut lagi pian maniupakan, insya Allah nang berenak pian selamat. Jadi ini amalan nang kaya di Quran, lamun amalan ulun nang ada di pikiran. Lawan pian ulun main muakan, bila sudah betianan lebih 7 bulanan, jadi lamunnya kawa suruh lagi pian